بسم الله الرحمن الرحيم. إذا واجه گوشت من پر روح گران قیوم شکر منتا باطنا تحقیق جزمہ کبریائے وحدتا ہچ نیارا خاطرہ شکی خدا تی قدرتا بے مثالیں قادریں پاکیں شک شعبتا آئیر رحمت شاملہ ہر جا بحی میتا سرمنی نادریں با اسلام رسول سنتا میسرا اتکا محمد از براء الرحمتا پاکن از قذب و کلاغ و شہر و سحر و تہمتا موجودیں پرخانی آرتا با دلیل و حجتا چار یارند مصطفیٰ کے لائقاں وسوستا اولی صدیق اکبر گم بزرگ خصلتا ہم نشینت حضرت در وقت رنج و راحتا عمرہ دومی کے محشور بر نیکیں عادتا برقرار در خلافتا بر راہ شریعتا حضرت عثمانہ پر مردی و سکا و حمتا وجہ گروہی بورتا از جہانا در حیا و غیرتا شاہ مردان چارمگیں شاہ تخت لاپتا آئی مد کافیاں شان نزول حلحتا رب رضا باتیں رسول اللہ اہل اطرتا بعد حمد خدا مصطفیٰ مدتا گوش بدار آکلیں مردم برائے عبرتا کامل انسان ذات قدر انسانیتا آک حیوانی گڑا ندا انسان قدر قیمتا زید کنے مردان ہاگا بہے مردان چ واب گفلتا زندگی مردان پلی توبہ چ موت محنتا ناگہانا کیچو خارائی بے گمان بیگتا توبہ توبہ قبر ظلمات و عذاب و وحشتا علمان یارب عشر و نشر گانی دہشتا یہ حقائق در قرآن ثابتاں صد آیتا من ہمار روچا کے مخلوق جمی بھی در قیامتا مچکانت باری تالا بے شمار خلقتا ہر کسی دل کھپی بھی ودا با حول و حیبتا ما تو پت وجہ چوکاو دا شداراں چوک چماتا ہو پتا حق تالا وط خبردار دلانی نیتا آک بیتا تابع نفس ہوا و شہوتا دروگ دزی و زنا و مسکرہ و گیبتا ظلم و زوری نقط ناز و ربا و رشوتا کنت و بغض و حسد و پسک و راہ بدتا یہ تمام اودا گرفتاراں با درد و آپتا دوزخی در دوزخا زار جنا و حسرتا ما نکت نیکیں عمل دنیا دور نوبتا گاپل اودا مغرور تھے شمی جہان مہلتا کافران نیسیں خلاصی با عذاب شدتا تا ابا در دوزخائن مستحقنت لانتا ہر کسی داخل اسلام دین ملتا شک نہیں پیغمبرانی رب وہا وادیتا آکسا اللہ بخشی جاگئی دن جنتا رحمبودا چستکنت بردا لوائے رحمتا وط گناہ کاران معافی دنت چوتی رحمانیتا ما امیدواریں خدایتی بارگاہ البتہ یہ خبر ہستیں حدیثاں چھو بگشتگ حضرتا محشر مردوں کی گیشن جست پرسو زحمتا دوزخی در دوزخا بنت بہشتی جنتا جنتی مشغول با ودا با عیش و عشرتا بزم بوپاں با مراد لیب دارن روبتا جبریل با حکم فرمان جلیل قدرتا قائبہ پیش حضرتا دستان بندی خدمتا یا رسول اللہ مروچی بیا با رب الدعوتا در قدیس قدوس باغاں بیا با خیر و سیتا مصطفیٰ پوشی با بالائے خلیل خلقتا یہ رکن بالائے پرکا تاج محبوبیتا سندسی سبزیں حلل زیبن حبیب کامتا جبریل ہشتیں بہشتیں گواں کے جنت سے کرنتا مومنان بیائے مروچی ذوالجلال زیارتا جنتی ودا یک کنا شور و تپاک و سنتا گوم بہشتی حلواں قائم زیب زینتا لک 24,000 پیغمبران و امتا جنتی بوران سواران در حجم و حشمتا پیسریں حضرت رسول اللہ با شان شوکتا آئی امت ہم پیسریں چے امتانا نسبتا امتی ماں شرکاریں عرص چرا موچبند بر کردگار حکمتا کرسیان و منبران نندان با قدر و طاحتا مصطفیٰ صلو علیہ در مقام غربتا از تمام پیغمبران بالا ترین در رتبتا حق تعالی کے گشیت از من نی بلوٹ حاجتا بلوٹ وجہ شاعران البخش دشتیاری اسماعیل کوسک چی لوٹے شماری حق تعالی گشی از من بلوٹ حاجتا ہر کسی کارے کے کنت لوٹی کھرے ہو اجرتا چو گشیت یارب کے توت عالم میں نیتا ما تمام لوٹے مروچی تھے رضا رحمتا
تی لکھائیں تو نیگیں لوٹیں وسال شربتا تو نگوشتک عاشقاں گندہ منان در جنتا وعدہ یار وفا کن پیش بدار تمہارا وطا تو خدای عالم پاک چھ شکل صورتا پاک بیچن کن تجلی نی خلق رو از حالتا ظاہرہ گندہ جمال پاک رب العزتا بی مثال و بی جتو بی چون و بی کیفیتا مست بنت ودا مدہوش بنت رب لکا لذتا ساہتی پوریں کپن در بی ہوشی حیرتا خاصو باغان بے خیالان بے خودن از خاص ساہتا شامدان چمی جنا وجہ بیترانگن آمدتا خرجمے گندن خدا وندہ با قدر قوتا نوجوانان نشتگان داہم با ناز و نعمتا ہیمنا اودا چھ مرگا درد رنج و علتا تا عبد عیش تہائن بیزوال دولتا حضرت عبداللہ اشنگ و رب و حی ثابتا دست بندی پیش پاکن مستجیبی کلوتا ما نظارن اے خدایا تی عذاب طاقتا پرتی شان رحیمی رسول برکتا جنت الفردوس گلزارا بکان اللہ شاہران دوستان مسلمانان قسمتا تی مبارکین لکھاو تی دوست ماہن تل عطا